Kitabu cha kukumbukiza sheria mriango wafungahe Israeli atumario taguloni mlungu msake enderera kunena kiamba wana mlungu wenu andagainga mataifa manchi mbere zenu ya kumwangiza kaiza iti mwangire ayo na kuihala andainga hiti na Agirigashi na Amori na Kanani na Perizi na Hivi na Jebusi ega mataifa mafunga heni mabu na gana nguvu kuriko nini bai bwana mlungu wenu ndiho gangiza mikono ni mwenu na mga shinde ndaganonga kamare msike kilagane nago hedu kugaone rambazi msahalirane natu amataifa gago msialo za sichana yenu hedu atana yenu kuhala sichana yao wako kala mkaenda vizio manda hendia ana enu mariche kumtuwa bwana mehumikire lungu mingine vile vinda mhende bwana mtukirirwe jomnini na mwana nganonge haraka ela nini gahende reni go mataifa mangine vibandeni vijeje jao za kwamba zara sadaka hangana viguzo jao mavivo yazo kiza mviteme viguzo jao za ashera na mvikunje moho vizuka jao za kutsonga wakukala nini mtaifa ere kwa bwana mlungu wenu iya za mtagulani nukula kwa mataifa gosi duniani mkale mali ya thamani bwana kamuhentere na kumtagula wakukala ware mwanje kushinda twangini inunga kala mwachache kurika watuosi ela bwana wahenda visho kwa kukala na muhenze wakukala ware ana malatimize virahari jo apira kareni do hata bwana akimwamboza kula kaiza iti mreo kala mwatungu kula kwa mikono ya Farao mtawali wa Misiri kwa nguvu nyingi manyani bae kukala bwana mlungu wenu ndiye mlungu yenu mwaminifu na anatimiza kilaga necho cha mahenzo kwa vijezi vinji jao mamuhenzao na kugwira amurize ila mazio mume na kandakala na kisoi na kuahiriza kwa kunonganonga bae hakikishani mnatoa sheria amuri na malagizo ni mpago vivirero mkizigwira sheria zizi na kuzitua tototo bae bwana mlungu wenu andamtimizira kilaga nechi cha mahenzo aricha apira kareni andamuhenza na andamuhasa anakumuhendia mwongezeke andahasakisha zichenu na majalo gaiti yani mtere wenu divai yenu mbisha na mafuha genu andahasa mabadhi genu kahiza iti ariyo apira kareni ukalanda mupa bwana muhasa kuriko atuosi kana mtuyo simu chedu mlume kahi yenu ande kala kasha na kahandakala na nyama wenu ande kosa kushali bwana mchinga na makongo gosi kamdaguza gareho makongo mrigo manyako Misiri ela aguza atuosi mazio mume na nini lagana atoa mataifa gosi ambako bwana mlungu wenu andagangiza mikono ni mwenu msiaonere mbazi kiza msimikire milungu yao kwa kukala uonda kala muhego kwenu mnadima kwamba mioyoni mwenu funadimaze kwamba za tuano kaiza isi yao nao mana nguvu kuriko sisi msiagoe bule kumbukiriani gareho bwana mlungu wenu arigo mhenda Farao na Misirios atuneni mwagaona na matogenu ngoma jezo mabomu na miujiza na mautuga wangalasi acho bwana mlungu wenu arijo ng'ambo za Misiri na nguvu nyinji na wadi mbomu bwana mlungu wenu andahenda za visho watu osuma waogo hao vivi zeda visho bwana mlungu wenu andahuma mivu kahiyao muhakao mandio sala na kumuzama mandiho goma kufa mbere zenu sigosheze bule ni atuao kwani bwana mlungu wenu are kahiyenu ni mbomu nana gosha bwana mlungu wenu andagainga mataifa gaga porepore mbere zenu kanda mricha mgainge kwa wakati mwenga wako wakala mkenda visho nyamataka nyamanda mkaliranji bwana mlungu wenu andaangiza watu wa mataifa gago mikononi mwenu kiza aluwa nyejo mhakamago mekunongwa nungu andaangiza tawalia mikononi mwenu na numdahenda masikumbukiri roe kaheri haha urimwenguni kana ndiye dema kupigana nani mhakamundi hogonya kwa nonga ndavyocha vizuka za milungu yao mstamani fedha na dhahabu iriyo hakwa zuliza vizuka visho na kuihaleka leyenu sizeka kala muhego kwenu kwani yoni tukizo kwa bwana mlungu wenu msire vitu virisho ni tukizo mazumbani mwenu sizenani mkatengerwa kunongwa herejo vitu vitukirirwe ni jomu na kuvika halaka mare kwa kukala yatengerwa kunongwa ni hayo tu.